Khatkhati Police Station angkang Khatkhati Janak Pukhuri Dhansiri alang royalong banghini riso atum kopai ke lang no penajok lang kejang pen amat apran dam jui pusi birta longpon birta ke long do na tengke kedam tang pai ni phai trokarni anerlo apor malom sumit kuri artaninkan inkora hini pen abranil basak artaninkan kriser ke banghini ta jirpopo lapen ahema bangke karagao ASRF camp Loknath mandir adung ke do tumpusi thanpon Pulis atumpen ke pachini pona tengke latum jirpopo bang trokang bong mahang ke tek arni mati birthday ni ning cheparong si ajur potum pen Dhansiri alang royalong lang chinglu damlo sida non malom arwi ke jang ver pen lang ke thejo inoda bang lang ke jang pen ajur po abang ta kirap dunji aphan kabor ia joksi bang hinita apran dam juita haipusi pachini pon বালিজানৰ মানুহ হয় আৰু ইয়াতে তাৰ এটা ছয়জনৰ মাজত এজন ল'ৰাৰ জন্মদিন আছিলে জন্মদিন থকাৰ কাৰণে ইয়াতে ঘৰত হোটেলত আহিছে ঘৰৰ পৰা গৈছে হোটেলত খাই লৈ কিনে ইয়াত পাৰ্কত আহিছিলে ইয়াত কোনোবা এটা পাৰ্ক আছে 30 কিলোমিটাৰ এই যে 20 কিলোমিটাৰ তলৰ তাৰ ইয়াতে ফুৰিবলৈ আহিছিলে Apran kedam joi banghini bang arpumta postmortem asai ke claim ji aphan Dipu Medical College and Hospital along an pontang lola so PC abang arpum ahema sortum aphan hodai pon poputa pachini Lasingnon malom Dhansiri alang roy lang thebom apotsi adung ke patebok bede ji aphan si police atumpen pachini pontu Bokajan pen ananterang karbieng longai